tabantu. Wasa sini babar, nah sini babar. Pakai jolo. Jadi songoni mari hita sebuton dengan mahita marbaris asatapuka acarata lo songoni mari hawa kamu ngami igoro paksa rumah mu kamu ngasosongon nasuman asosongon nazozor songon na manuani. Jadi songoni mari hamuna amat taraja inata suribada lumowi mari hamuna rajani hula-hula nami Zumulu majora janami hujau kami songot tetik acara nanaik sipu kota apalagi bagasan tikion. Nabarjolo dibung tertib acara pertua ni opupai maun di bagasan sadarion. Nabarjolo dibuka huria namarasuhuton HKBP Lobsregar. Nomor 2 Majaha jujur ngolu manang real singkat ni natuton. Nomor 3 Hata huwasi siang paidua ni hasuhuton. Nomor 4 Madokata tulang simajutak nasian luban simajutak. Nomor 5 Madokata hula-hula simajutak nasian bahal batu. Nomor 6 Madokata panapol pamultak rabdohot dongan saulam. Nomor 7 Madokata boru tubuh boru nama tua boru na poso bere ibabere rabdohot simatuani boru. Nomor 8 Madokata Paparan puta opo si porhas. Nomor sia Madokata rajai bius parupal bosi opo diama opo ramli opo dorpi boru raja bius dohot boru gonggoma. Nomor 10 Madokata pariban dohot ale-ale. Nomor 10 sada Madokata pemerintah setempat, huria tetangga, pendidikan, kesehatan. Nomor 10 2 Madokata huria nomor hasuhuto. Nomor 10 3 Madokata hula-hula nomor hamarangi Sipayung Simanguncong Rodi Sudema hula-hula nomor hamarangi. Nomor 14 Madokata hula-hula secara sopa-sopa sopa sada silitongan asian bajar nahom. Sopa 2 silitongan asian lubang marubu. Sopa 3 silitongan nasian lubang marubu. Nomor 15 mangapu hasuhuton. Nomor 16 pinasahat tuhuria nomor hasuhuton HKBP Lobsregar. Songoni mamang raja inaksori pada nabui patu pahami acara dapat tikion molo tungadong na orang lobi nabudo hami kirong muna songoni di pertua ni amat sape siahan jumulu mahitan nomaride baru macahaha tani debata dibuka dohot tangyang tapuka ulota tapauduk marohata marede mahita sian nomor 474
Jesus dongaki sai hutonokku Jesus olaku namai. Atani debata iman agabe ujahan di pertuaun ni amat cape siahanun iman tersurat di Rom bidu 10 tolu ayat 14 songorom madidok alai solukun hamu ma Tuhan Yesus Kristus jalaunang sarihon hamu dagingmuna lahu manungguli hisap-hisapna di bahasa Indonesia didok, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan sejahtera terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya ido yang kau sahakna martua dona tumangihun hatani debata jalana piopsa amin mertang yang mahita sian nasaroha di bagasan ngolunami Tuhan memuji pasangan guarmu nabadiai di apala tongon di bagasan managoton oleh Tuhan debata amanami ning pokon nami Tuhan ulau nami ima ulau di persarima tuaun ni amanami amasappe sihanon totong mangidu kami tuan tuan pamu dabadiai satotong hon nama jongjongi ulau non sian nama muka sahat rodi nama ujungi anon jala totong oleh Tuhan dia kana meragam hata di hula-hula dogat tubuh lumo beba nang akasi solhot totong ajari nasi dalam bahasa haton hatami tubona ni suhu nami apala di pertikiano hubo Tuhan ditakas dia kadosa pangolusyon nami maralondongan nami jon malumu bima Tuhan maralohuku jumulu mahami hurasi sensaluhun hadoson nami asatamahami habaoran ni nasa paso-pasum marhiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalma Tuhan tangiak pamujion nami amin bahasa tami tu protokol Mala de Maria muna manang parhalaruni kuriatta mangulong majawa mamang asa hulu dihami acara dihamu amat taraja inata soribada bulan-bulan nami tulang jahau kami masuk jujur mun riwayat singkat ia opu si habicaran walu anakna sada panahara opu Willem dua opu lumia tolu patutahan oba opu sidar lima amani harbangan opu soerian ono opu simanitam pitu raja pangutangan raja berdua walu opu pasang batu panahara opu Willem ima opu ngami mangalap boru ni rajai sada boru silitonga sial lupa merubun dua boru sianipar sial lupa julu anakna tolu kabar jolo amani Willem opu sangapan dua amani ojak opu delima tolu amani hason opu sialto boruna nai parulian muli tu si jawab siaturi na popar opu tabok amani Willem mangalap boru niaman saborak silitonga sial lupa marubun ditubuh ma sara anak sara boru anak sara amas sangapan boru sara opu tabok muli tu marga siaturi diharap si Willem amas sangapan mamaria na sangapan boru ni opu bari silitonga siang bajar nahor ditubuh ma anak dohok boru lima anak sara Jisman dua Kasianus boru walu ia among nami opus sape mangalak boru ni rajai marisi boru 5 juta sian lupa 5 juta ditubuh ma anak dohok boru anak 5 boru pitu anak parjoro siakangan ima rahangon mangalak boru ni rajai 5 juta sipai 2 mangalak boru ni rajai sipayung sipai tolu mangalak boru ni rajai boru huta barat sipai yopak mangalak boru ni rajai boru simangucong sipai 5 mangalak boru ni rajai boru nababan ia iboto nami siap kangan
marhamulia tumarga sirai cia Jambi alai raja nami nak sori pada nunga jumolo moding itu roh lain namiong. Sipai dua marhamulia tumarga silitonga sian onarunggu. Sipai tolu marhamulia tumarga saragi sia siapa. Sipai opak marhamulia tumarga siburian siapa hai. Sipai lima marhamulia tumarga nababan borsak sirmong kursian matio. Sipai onom marhamulia tumarga nababan sadar nagorang syasipang bahal batu. Sipai pitu marhamulia tumarga siaturi sialuba matio. Ia rahang nakaparu-paru di bagasa sadarion ama sape mangalak boru ni rajai boru si majutak siya bahal batu di basa-basahot tuhat tama anak tunu ono boru. Anak siap kangen si bayi dua si bayi tolu di bagasa parsikola gabe boru siap kangen nunga marhamulia tumarga marpaung siap parparean porsea ia di boru nami or raja nami nunga di basa-basa tuhata si bayi mau si bayi dua si bayi tolu si bayi opas si bayi lima di bagasa parkarejo gabe si payonom di bagasa persikolaan pungumba peparang ni dahangon boru onom anak tolu sadahela pungumba sude 10 hala alani mamang rajai nak suri pada mengidu mangelek mahami asa tanya ko kamu akka boru dohot anak namiom terlumo bidak kakon asa margo go jala tumi putara rohana mangadopi si taon nonong jala tanya ko kamu akka boru namiom nah sudah pota dohi rokakna asa tumibu di batur tuhatta si rokak ni tordina tuak kana di bagasa parsikolaan asa turus parsikolaan na anggia boy jumpa na jilana dapok na liluan tubuh madahango tanggal 10 bulan onom 1974 modik tanggal 20 bulan sada 2024 merumur madahangon 50 tahun amang raja ilak sori pada songonima jujur ngolu manang riwayat singkat hidup na boy ubay kami mulu tu warong na hurang lobi di pakatayon nami di padok nami di riwayat hidupi berjuru mahami minta maaf Dunga do sorhanami dihami hula-hula mo sartura dan lupas baju tak kita lagi gigit bunguan nomor 52 di batu-batu kenon nunga rogami akamang lamar batu kamu sesuai di permodingi baberenami batu tikon mulai tema taruh toma tali bata di batu-batu kenon di hamun talukna tira-tira guru nami berenami guru nami talukna talu bidak kabau nami di hari nauli di bulan dari kanon di tahu pakai hianon dalam ngatok tekas kuberi kami dalam tekas di bawah hamuna nang marjungu rumah ima natujumuna matapyo mulai dari mata dokter mata di bata di patikianon di hamuna saruna pau buku mulai diberekon ima harwa tikina patoloto mata tekinai mana tu parena pata tikina ni pada kota Tuhan na orang nanti biru nabi di hamuna saruna yang akan nabi berenami saruna boru nabi pau nami dan lubu di hoina pasatamu dalam murti Jehovah dalam apa tigana didok di hadapan itu hatta tiga kamu anak Rasul rohamu tigana aisyah roham pesan doa kesan orang marujung natu atau natu area rolau natu kotor rolau cepat hatam kesan di hawa kepauku asal natu tukar natu yang ko bapak tahun naon tangarung be bui tabar komunikasi so ada besar kuliah kapau buku atau paserah blok kok ulang be kamu warta omak mono arung dupe ini tidak ame bet tetap kamu harus komunikasi kau kumate kalau kamu itu kesannya kau kumuna dan dari DJ terus tiba-tiba dan bui hoinang kosong hak bilang aja dari dari sebutan di pernah baca nyari pada kami nakingan bukan mau buhami bukan kami ulah sapi lau mana buci naringkan bang ada tak banyak itu menaringkan di pada batik konon asal itu pasal dia tua wartawi dina emepir emeramar ludu asal itu dia tua asal firma koki bau-bau mapatarongan asal firma tu dimulai terhuna
lucu-lucu mah dalam di pangamuan. Betul. Tabanan dulu dari kalau kapung, bere, itu bukti dia. Alun dulu kami se ulus panyari. Tadi di perhakna abang dari itu ada dari baru tu rumah. Lumau ketatang lagi ulat sabut. Dua naik macam nami. Yang kau tadi di perdalan di losi, kamu mau orang ngatur non berani itu juga. Dua naik man macam nami. Ulat sabut nak kiatun macam kami ada dua naik mah kita orang bilang ima ulo panyari. Tak soalnya memang, kamu orang ngatur lagi. Dari di perdalan lah orang ada jadi malah misi. Sedap doa miaka tulang muna laho katakat Tuhan. Dulu mainlah dot batu dulu sabut. Ulo panyari natal gorga dua naima pelang buru alai bolo tu. Ilu pakatayo na kaya dia tua. Gabi ba jalah horas katulang. Jadi kita tu buhongan orang Islam ada dulu tadi. Padahal kami tuksongoni pe di haranai ada botok kamu. Saya mengurus ibadah do mau urus itu di metok katikero. Asa di budi ne beranamion dupa ma natinalah dapat nadiluan disediakan api artitanya ka papukodo borukon asang dia madal marabison salukna ka papukon bawa do bor takar nangion ata hor sama mun salukna yang konami na majaro gabi ma hor sama kami nang kula-kula na satu lima gabi ma obarturuhudi masyatu sa dosa kasih katula obarturuh do darat akaraja nami nang romahami manobahamu maksud dia pi raja nabi raja bolon sobani ada sobani umami tuhamu tulasma rohani badamuna bane manang rohani todimuna sidoboti mahana katulang gabi jalo hal saraja awang buru
ngaro hamu na pada bota kami mana pada pahami bani lu kami hula-hula mana sarukna. Datang dari pasatamu songon ada uhum. Dila kamu songon pisonami, dokter itu natong kinami. Asang kia ma di punya ron akabang bro di pasation marhide babaynamu sangat dohami hula-hula di batu pahamu. Mangilu kami tertamat dari wata tu akan lagi to di pudi ni berenamion. Asal jumpa soal itu dua, ya nak komunikasi dulu, dapat mulai tio mah. Dapat nama turka betulan, dapat nalomak. Asal kita akan mengiut, dia akan bukon atau marhatoho tapi bawa lo boru. Saya nak menai dua Jepang di jalanan. Asa gamena ko sila sirohamon to akana may talubi ima burukon asa banero hana laho matalo pasapato sila matari bata asa dupa so ni tuwa ya poltak main na matanyari sa katututan poltak bulan main na sa katututan poltak matanyari main sa kabitaran poltak bulan main na sa katututan dipita ulat sa hayarion dito ng siba tama akan anak berstara to karang iu du boru na takas pangaluan Matutu. ada juga soal itu asa yang menjadi batu mena paringgo mani dekan awak dito ng siba tama to akan ton tum di dia pada kokon pada udau na tinggal di parsanahan na tinggal di bola paco giton to ditama nawas kongkoman dulu mena tama lewatian satu lato sedarion Horos mahita jalagabian. Maupun salun akan nami horos mahamin aku loh bujima patatay mas. Madokata hula-hula si majutak nasian bahal batu kuliah Akamang guru gawe tuh Nungari sope hamin wae di gorong ramu Ima hula-hula muna Nasiat bahal batu Mohabenon akala di partikir ng guru Tuksomonok peharoro nami Laho mga lobi Bakit ni yon o prinsipay nonong lekor Di ba kasatik yon Rono kami atong Dataran na bilang mo Imanong maralaman Lekko bapak isipay monon Di ba kasatik yon Disinar na mo atong di parnakok ni mata nyari asa nakok manauli nakok manadinggan tujuan na makaro si jalong mo nanek si pasahaton ni tuhatta tuhamu lumobi to akka berekku lumobi to hoyo ito nong babalu asa jujung ba jujung ang to pasu-pasu menaik si jalummu sana mata nomor 2 di mata jalan martangi aku itu lumai horotik kina ibu mabalu ho jalan kuhat tau di Tuhan na utanu pada dia dan persatu tingani lima pengisi pay mau songoni mejo itu tinggal ku madirip Tuhan puji maja ho ba ulok pun warna ido itu sinonok itu ho yo bere sape ditanyakon apa na tua-tua lo asang kia tutiurna berengommu tuari nama kihuton tos roham bere wadutuk subahu perawati merpaung bereku tos roham tanyakon nami do naliat na dulu asang kia di pada Tuhan para marasya di mana wadutuk nadilau pe mana nuaing tos roham akan materaja doh tidak tersuri pada na betul nami ditanya na mangulu da bereda tuho bere so naling mangyutok acara na kingar singkat ni babamon pos roham martanian mo tujur nama beremam mubari na mangyuton da bereda suak songoni bereku na tolu na di Malaysia sesudah anong barita tertangis-tangis doa baharu ng bereku na ulit bodo ng roh mau lihat mari Tuhan diizinkan atasanmu rohamu na boy mamereng bak ini bapak mo dos rohamu na tolu magalugaon lugumura
ditano perserakani lumowi bereku natolu bere bola tung nadi persekolado peho berbisuk maho burju ham tomak muno nunga ditinggal bapak muno kamu na nasat merdum martangia kamu sokoni majo hata siak kami ditambah nauli adong doho buah kami tulunai sifat upam nami aka ulus pakira tuari namangi huton nama ngaturi lima Gabe itu no. Jadi inaroha perjoloma bereku sekangan Kalau tuh no. baru bereku bawa datolu perpuli mahaura bereku na lima naik. Kamu nasa hasuto lumuyak ka nyon akaberekon tusi manang dapat persaulian Hima tuh. antar sokoni majo amang buru buah amang buru aruk sinahon Dihata tangiang hata poda munai disapo tuhata mai tuhame lumuwi ma di beremuna do tiba beremuna di so raja nami raja bolong obat turhuti masih batu ada hitak raja nami di si alai raja nami romahami pasahatun oleh tuk dia pihak raja nami raja bolong sobanami sobanihum sobanyadak nami tuhamu lasma rohani badamu katulang tumbanema nang rohani tordimuna sirok bodi mahami raja nami gabe akan mengguna mobil di pertuaun ni opupai mau Tuhani si majuka na sa bahal batu do rombongan ang dia mato mamaso-maso amat na martua di bata ipiki ari na mangyutom nungali pato paham tutu pisoy lima piso na gajang isang dia matutu tuari na mangyutom boy yakau ulas ni roha
Ubal gasyanon patupamu nanay mga lobihami wari na lang ilutom. Asa song na dua mak asa papak ngayon na hotang badusi hamu mangalak na bonan isubuk nami tusima dapat persaudia babutima akan mengbaru madudok ke dalam nomorono madokata panapol pamultak rabdohot dongas saulau yang mulu dong haipason iman apal baru-baru bakten anak ni berisok rohani inang soalnya inang kupahopu siapa nabol doh pamultak manusiamu isi tahunan apalah dihikir rohani akan ada dua muna alma ina patuluhon turut kehamil cita di permoding anak ni balisor jelas ngamoro besa ada alma sian peparan puka opi ceritaran masa yumuroga ala mula menurut umur dagang tiad kepinyan silaran ni anak ibu so alai dan boy lomota inang song inang opung akapapungan di sondang boy lomota dan boy moro dan boy taba umur di dolmai memang na adong kian nuni kargula ibu kamuyan anggor hatenya mamereng yanakon na pinalmihon itu hatta Tuhita, Tuhan bulan gue pergi saya menuna hidup na dua akan sajak merdum gitu alay na bos dorohat penang songo nang opung bisona kapapunami meloro kasahat dilita tutuhani pasti kulingan merubuh kasih pasok anggo umuron imana lo na puna sa hak paten mo nangarong na buhay halak ng gagubati agi ape kamatian ni Jolmay marmacam po inang marmacam nangarong na sa lupa kamatian ni Jolmay ito hodang pinulos-pulos unak ka umadili ng soalnya kapahupuku ulang ko pinus-tugus cara contoh na huruf kesinakaningan ang guhamatianong dan terjua memang kewajiban doa itu ngarong roh hamatian tu pribadi lepas pribadi kalau putar roka bohe saya bagi Tuhan roka itu dimuat terpula dia akan bersekolah pilihan habis sekarang nasa mengenai asa bohi luka honumuna diri muna di nama dalani mau lu na pinasahan itu jadi soalnya lo na bohi lo piye dohon nabi nang nakosorohan namin lihatan ni hula-hula sulit akan magkolong mo mulai sa natwari sa sedario naposorohan namin sa iniyang manyan dan sahat magiging sa kamu ng trapot-trapot asa dibayad dilihat di hamong benget ni roha dohot hakipasok sahat solo sahat magubot dia sahat kami noay madokon ka nauli ito hamo parmayan dohot ko sahat mahimba kita mangulus sahat tuang gabi so ini maju harga siang panabol do pamulta ko parang putra ko sa mau lihat ya Arsaurata Jopason dipugu ni alaman pangataran ni anak parepasan di burun ima marhite nong borhat sada ama na hina holongan ni rohata tumobot tuhata sian pamatang perdagingoni dang tagamon so bocah roha mahiu nak pikiran alanima siap kami peparan yang puta pusi porkas pasahaton turut berduka cita di parborhak ni damang na tua-tuaon tumobot tuhata mengiutusi pasahaton nami dong turut berduka cita sian sudi peparan yang puta peparan ni parumbal nagabe sian luar ni daerahon ala di pasahat na sida do songot tadda
ilu manetek manang songot tadda abot niroha diulaun sadarion anggiat ma tuare na mangihut lamu marbungaran hasadaon di paparan yo putta parubal busi siahan sia kami paparan yo putta opusi porhas doron nami anggiat ma ulaun sadarion gabi martaddaun songonadian marsibatudo songodalan laos marhina kamu songod dulu biaka persaulian roh si sahab punon nyamat tanah mertua di bata di tonga-tonga ni keluarga muna lumubi ma diaka buru niba dot anak niba di sonnaeng nang disudi hamu peparan ni oput tapus ya bicaran khususnya di peparan ni oput capi anggiat tu hari na mangihuton di hamu saluhukna di dulu atong perbubuhan di turuan ma nang pertanggalan jupang di hamuna niluluan laos dapat atong nang najingalahan diaka buru niba di tangiang pangiluat tu amat tanah mertua di bata anggiat ma di pa turu Tuhan prokap nauli prokap na dinggat tu hamu tu aka are nanangro sosongoni tong nang di buru niba naong markasohotan mulu pe helai noaeng di tanah perserahan ni lahu mengalubia papagana lomaki didongan di Tuhan maibana di horasi jala dituai mulok rencana na lauro tuson diring-iring Tuhan maibana sahat tu ingananon dia ka anak niba aka namit meton anggiak ma tuhat tatok-tong madongani hamu dibagas ulumuna sidohonon nami tuhamu berjumah hamu mengulahon ulammu ainunga ape nama saon di tonga-tonga ni keluarga muna di rohanian anggo sian perdagingoni naing do ikon gajang umurnya tua-tuan sikopnya kamu sudi markasohotan alayom ma are naung biduhul on ma pertikian na halehatacan na pinasahan ni Tuhan tajalo may di bagasan dami ni Kristus ada ngarung lebana naksemangangguhi lumubi ho opong unang madudok purohan dang naso dinggak kamu salilingon gudang nauli na dinggan na diingot rohamuna uju dibagas parangoluan muna alay sadarion nung nagotap noninang alani pasihar na panailim unak sa tumatang cho sa si Pilibigo alay marpakirimon maho bahwa pahop punibon nasahat don tusurgo asonangani sotung marsahit to kodung gabi o si pikirannya ka burto muse no takkanak taon ikon patigarommu perasaan roh anak pikiranmu ay horo na mga pulion sa luhut na dihamuna haanggi anggi ni pahop puniba di sonnoy hamuna ma nagawi mengayomi keluargaon ape tuhamu saunari lahu mengurus rumah tangga kanamik meton asanggiat tu hari namangi huton marbungarat tong luar ni paupun di bawah tutik kinanengron hamuma nagabi guru panukunan guru pandapotan di halah tutik kinanengron laos hamuma nagabi bui pangaluan ni halah kot waka ari nanengro hidop na tua-tua hamu akamangudana nagabi apang mahamu dot hirang bay parsuatan di kobi kamu damang do dainang pangaluan-luan di daging naktodi dia kana komunon tuare nanangro matutu kon inang buru juta halatton mon nian anggo hamatian taksi halatton oton alay on manatup di pasat akadongata siapa pangarotoan songot tadda ihot ni holong na pinasaat na sida gabi tugu na mangulo di paparan yo putar raja parubal uju adong akan namasa si taonon si songonon jadi upasat kami mohon atas nama peparan Neo Putra Raja Parubal Bosi jaloma inang napinasa nasidon. Jadi semua lima si pahama nang bonani bulan di pasurakon piho anak nama lo martahi lot boru natakas boy pangalualuan matutu asape masahala tua pe di pinggam pasu lut namamu horas dalam mertua dapotan pasu-pasu sa masulu sa matu sampean upasata minaeng hata nauli tanadenggan atas nama peparan Putra Pusiporhas
sautma apa muna parhorasan panggabian. Madukata pariban dohot ale-ale. Hiburan inamatu maon. Hingga kamu Muhammad segejang umumna molo hatakan neudi nakinga hubigi sian betua raja bius nangakatulan atau uli las hido si pasahaton nami itu hamu. Jadi siap kami ale-ale ada kupabung hami saudi songa tinadung nami makna gati di bunga inaruh hakku tas disongah pasahatami mau lihat deh pasah mohon tuh Oma ale-ale ni tulangon ale ako dongon tukse soppe naik sude nang somma humma bukan naruhani nabagwahon naruhani turut berduka cita di barmodingi tulangon jadi martangiang ma hamuna tulang tu amat kabar dengan basai sayang dia ma di budian ni tulangon akka dolmana haseyaw kamen ni bodoh lain ni pamangulah yo akka sigajang umur tujulan di aryon dinegedak ni song ni kedongan ba tangiang bola ni si gogot Tuhani natulang dak tulako nama balu serta bisa daina jadi siap kami ade-ade ni tulangon batu gomos mana tulang matanya Tuhani kami be matanya matu Tuhani saya kadol manasya surika lain juga udah yodo akamen ni don jadi manang sama dia pen natulang ngabui tanpa Tuhani katanya dongami lama galak kamu ba manupak tunauli me dia mun natulang babutima ima ada sekami ale-ale nasarokkan Madukata pemerintah setempat huri tetangga pendidikan dohot kesehatan kita mulai manang kita saluh atas nama pemerintah desa Lobus Regersada 2 arong do si pasahaton ni desa katini keras bunga molotuk songoni pion naboy terbaik pemerintah desa las marwani badan mulas marwani togel muna ima sedonon nami tua muna jadi donon nami nang apala bulan gitu molo siat desa holan na panggiluan nami saya humatok ma ilu-ilu peus sa si malolong muna sa luhut na lumobi koparan ni tulangon lasongonido dinat tulang niba budando memang karenin urungan dan nabo na disinakapan ni roha alay tuk sudah wasoni Tuhan itu dihamu leku dohot anggitku tumasay tong do pedonon nami to Tuhani asalamu tabba uli hamu tunat tulangon tuak kakiki na naingro boha peni dokon nabaruhon tikidingol di tulangon anong dope tukaran pikiran ni natulangon alay pusdorohan nami dihamuna tarlungobi akamu akanggiku manang naboha pe nakpedaubi hamu di jama saunari komunikasi tetak do boy bolanon bolohami tungi doko kami pe hata tua musonari mungkin alani gondok ngerohamu mungkin tak tohoi jol mada sumakak dalanna tuhat tarona patulusok
moiro hatan yan kusipat jang umur mo ikot titirmon nya marpopus yan anak marpopus yan boru idong gos rakak di zolma alay sakak ni Tuhan ido nasitong atong gogohamu mamartame yang tutuwatta asa boy dabok muna jumpa najin alahamu dua katik kinang roh dabok nani lulom muna asa dohonon nami mahata songot hatan si dua-dua bagok nama dundung ba pilo-pilo na jagar tua ari naneng roh salpo masyak kamu nalungun saya roma kana jagar matutu Kuria nomor hasuhutum dot seksina kata hula-hula nomor hamarangi si Bayung Huta Barat si Mangucong Nababan Romahamu Rajanami Rodi Sudema hula-hula nomor hamarangi awak di roha dihamusan hukna keluarga besar peninggal ni awak tanam Jumolo disorban kami jong-jong hula-hulamu lima hula-hula nama hawaraki molo tupe taro setiga hami na boiro alai pos marohamu sisa datang yang sisa da pangidon do hami anggiat ma diori tuhatta tanyang nami tuhatta ma nawangapun rohamu tuhatta ma nawangapusi ini ulumu dala di budian ni amatan ang Jumolon say diliho tuhatta mariamu silas ni roha sikak ni asak ni roha laro dohama pada ditusyon jadi nakpala kajaga kasi dohon nami tuk sama ni pihata na buta pasahatan asa dohon ngayon sa mga mga dua tuturi na duhur tiho-tiho inalote disudi hata na uli hata na rin kan na buta pasahan nami saya unang mabuba unang ngomong saya asa oras mahamu raja ni amang bunuh nami oras manang kami hula-hula muna sidok boti mahami gabi itulah sopa-sopa sopa sada silitongan na siyan pacar nahon sopa dua silitongan na siyan lubang marubun sopa tulu silitongan na siyan lubang marubun kuliah kami pertikian kerajaan nabi suka satu menang so lima manusia kami suka-suka tuli baik sesuatu tona pasara bahasa kami sebuah di tangan nabi kasoni urate gabi kerajaan nabi tuh gua muda Mas sudah macam kalau kita. Mas.